Prime Minister yauna Minister sing unakiba CM Khemsan halakri BJP ke MLA singa ngasi wa khanagadawri Chief Minister oina wasak lawraba matungda Prime Minister Narendra Modi amasum Union Minister sing unaruba Chief Minister Y Khemsan ngarang nungthil Imphal da halakhiba galoinana ngasi Kaisampatha leba party office da BJP MLA singa puna unaduna wa khanaba thorang tokre Chief Minister Y Khemsan na hokiba February 18 da New Delhi da satuna Prime Minister Narendra Modi amasum Union Home Minister Amit Shah yauna center gi lusing basing kya unaduna Manipur da santi hanjina na ba masum sakot thorang hi matangda wafam kya khanarura batungda Chief Minister ngarang nungthil Imphal da halakhibani Delhi da Prime Minister amar Union Minister singdana tana BJP ki national leader sing unakhiba Chief Minister na Imphal halaklaba matungda thakai ama helaklaba popular government ki ministry sai sakthoknabi yai haina thajanarabasu hausumaki oina sakthokpi ki phipam udabaga loinana laikhai tadri tha asiki marida Y Khemsan bu Chief Minister oina wasak lokhibaga loinana ma ka loinana deputy Chief Minister ani nemsa khipgen amasum losi dikho amadi cabinet minister ani Gobidas Konthawjam amasum case loken bu wasak lokhibani member humfu leiba Manipur Legislative Assembly da Chief Minister tharaga minister taragani thui leiba yarabasu hausuk phaw manga dagi hendribana Chief Minister na Delhi dagi halaklaga what horiba minister tare hapkani haina asa taunaduna lakhibani Chief Minister Khemsan amasum deputy Chief Minister anigi handaki Delhi khongsit atuda Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah Union Defence Minister Rajnath Finance Minister Nirmala Sitharaman Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan Union Minister of Development and Northeastern Region Donor Minister Jyotiraditya Scindia unakhibani BJP ki lusing basing ki maraktana National President Nitin Nabin BJP ki National General Secretary Organization BL Santosh na sing basu unaduna Manipur santi hanjinana ba IDP sing masama gi mayum da hanjinana ba IDP sing yim sana ba lambi thong yauna tuan sakot thorangi thabak ya paikhabi gi wafam sing khanakibani Chief Minister Y Khemsan New Delhi dagi ngarang nungthil pung 3 da Imphal yorokhraba matungda Imphal gi Kaisampatha Nityapa chuthikta leiba thambal sangnenda satuna BJP Manipur Pradesh ki President S Sada yauna office bearer sing amasung worker sing unakhi New Delhi da makna Prime Minister Home Minister Defence Minister Finance Minister yauna Union Minister sing BJP ki National President amasum National General Secretary Organization yauduna lusingba kya unarakhibada center gi lusingba singna Manipur gi matangna thamlakhiba wapamadu Chief Minister na BJP gi office bearer amasum worker singna thamki Prime Minister Home Minister Defence Minister yauna Union Minister amasum BJP gi central leader singna Manipur gi yaifana thaba kya paikhanana ba akan mamiyeng thamli amadi center na Manipur na nena tab santi amasum sakhotpa purana bo honabada akhana ba miyeng thamli haibigi thajaba sing thamlakhi haina Chief Minister na BJP Manipur Pradesh ki office bearer sing da thamki Chief Minister ngasi nungthil pung mari tabra BJP Manipur Pradesh ki thambal sangne da BJP ki MLA sing unaduna Prime Minister amasum Union Home Minister yauna center gi lusingba singna thamlakhiba wafam gi matangda khanghanba galoinana Manipur gi packet kadaba sakha thorang gi thabak kya gi matangda khanagani haina thajaba yaba pawgil khun singna phongdorakli thajani wadi ba pawgil khun amana panbada ngasi nungthul BJP ki thambal sangnenda Chief Minister Khemsan BJP ki MLA sing unagodori basi athuba matamda Manipur Legislative Assembly gi budget session phamnabagi matangna su wafam kya khanarabi yahidi Assembly gi budget mi phamlaba matungna Manipur gi housing lairiba Chief Minister Y Khemsan lusingba lenga asiki watun lairiba cabinet minister taret hapsinduna wasak lobaga loinana hana wasak lokhiba minister manga yauna puna minister taragani thoina makhoi na paigadaba portfolio sing laukthoknaba haina pawgi likhuna sina makhatari amaramda Chief Minister Imphal International Airport hek thunglabaga Imphal gi singmairong khurai lamlong thongphawda semgaliba concrete road ki phibam hakthingri yengsinki concrete road ki phibam yengsinki ba tu wangkhai AC gi MLA Thangjam Arun Kumar si yakhi concrete road sengwat pigi phibam yengsulraba matungna party office ta laktuna party president amasum party gi thapuba sing unakhibani Gokul anticipatory bail pikri ma kiloi nabi butam thina furui haibigi domestic violence ki FIR amaga mari leinana Manipur gi film gi actor amasum Directorate of
कंज्यूमर्स अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन की सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर अथोपम गोकुल चंद्र गोकुलबु सेशन जज इम्फाल वेस्ट ना इंटरिम प्री अरेस्ट बेल एंटिसिपेटरी बेल पीखरी गोकुल की लोइनबीबु फेब्रुआरी 13 की नुमिदांग तमथीना फुरुई हैबगा मरी लेना इम्फाल वेस्ट वुमेन पुलिस स्टेशन डोमेस्टिक वायोलेंस एक की मखादा लखटपा एफआईआर अमगा मरी लेना अथोपम गोकुल चंद्रना फेब्रुआरी 10 मरीदा सेशन जज इम्फाल वेस्ट इंटरिम प्री अरेस्ट बेल पीबीनबा थारखिबनी लोइना कोना एंटिसिपेटरी बेल पीखिबनी हारी थांगमैबंदगी अथोपम गोकुल चंद्र से यांखैगा मथोय हाउखिबा सही खरगी ममांगदगी माकी लोइनबी मसासिंगा लोइनना लंजिंग अचौबदा लेरखिबनी पावगे लिखुनसिंगी मतुंगिना हाउखिबा नुमि खरनिगी ममांगदा थाउदोदो लंजिंग अचौबदा लेबा महाकी युमदा थोखिबने मसुम गोकुल माकी लोइनबीबु तामथीना फुखिबगी थाउदो अदुगा मरी लेना वुमेन पुलिस स्टेशन इम्फाल वेस्टना एफआईआर अमा लखलगा थिजिनबा हरखिबनी पावगे लेखुनसिंग मखाता हाई वुमेन पुलिस स्टेशन इम्फाल वेस्ट मखोगी रिपोर्ट अदु जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1 दा मखाता लीगल गोइब थबक सिंग सथनबा फेब्रुआरी 19 दा लंखिबने हरी एफआईआर अदुगा मदी लेना माकु फाकिबा याई हाइबिगी सिंगनबा लेबदगी गोकुलना एंटिसिपेटरी बेल अमा सेशन जज इम्फाल वेस्ट की कोर्ट माकी काउंसिल की थांगदा ngnan पिशन किबनी नहान कोर्टना पिटिशनर की काउंसिल तारखिबा एंटिसिपेटरी बेल अदुगी मतंगदा हियरिंग सतखिबगा लोइना एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अदुदा युमफम ओइरगा गोकुल इंटरिम प्री अरेस्ट बेल पीखी अमसुम करिगुंबा फाब ताराबसु मथौ ताबा पीआर बोन की सनपम पीरगा थादोकनबा खनखि इम्फाल वेस्ट वुमेन पुलिस स्टेशन पिखलखिबा रिपोर्ट अदुगी मयोक्ता ऑब्जेक्शन रिपोर्ट पीरकनबसु कोर्टना खंगनबगा लोइना मखा ताबा एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग मार्च 10 सथनबा लेपखियरी उख्रुल सु केम लाथुकदबनी नत्रगना होंदोकदबनी TNL तांखुल सतखिबे एटेक सिंग सुद लेरिबा KNAB की केदरननी हौखिबा फेब्रुआरी 3 की नुमिदांग पुंग 9 मिनिट 10 ताब मतमदा उख्रुल की लितान पुलिस स्टेशन कोनबा लितान बाजार अमदी सराइखोंग सिंग खुल कयादा युम मै थाबा यावना पामदबा थौदो क्या थोक्तुना लाखिबा तासेंग लेबक थीबा थौदोनी मसीगुमा थौदो असिदा सेनरीबा हौजिक सस्पेंशन ऑपरेशन सुद लेरिबा खुलाई मतिक साना पाइबा कोकी लालौबसिंग उख्रुल लेरिबा केम सिंग लथोकदबनी नत्रगन अतोप मफमद होंदोखिगदबनी हाइना तांकुल नागालोंग TNL ना थादोरको चिरोलमन हाइरि तांकुल नागा सिंग तोवान तोवान एपेक्स सिविल बॉडी क्या की अपन मलुप अम ओरिबा TNL ना थादोरको चिरोल असिना मखाताना हाइ हौखिबा फेब्रुआरी 3 उख्रुल की लितान लेबा स्टालिन सिमरे कौब स्कूल की ओजा ओइबा मियोएमबु कोकिसना तमथीना फुदुना हानबा होनरमलबा मतुंग तोवान तोवान थौदोक क्या मथंग मथंग सथरगलिबसी तांकुल नागा सिंग अकन ममोंगदा कंडेम तवी खुलाई मतिकसाना पाइबा कोकी लालहौबसिंग अमदी लालहौलुप असिदा सौगलिबा कोकिसना तांकुल नागा सिंग सथरगलिबा लंदा असि तांकुल सिंगी इपा इपु हक्तक्तगी लैरकलबा लम्बु नमदुना खोपसिलगा लौनना बसथरकपा लालोंग सिंगी असिगुम लालोंग सिंग असिगी सरुक अम ओइना उरखुल गी लितान यावना मसिगा थांगनबदा लैरिबा तोवान तोवान लम क्या खोपसिन्दुना लौसिन्दना बकोकी लालौबसिंगा तांकुल नागा सिंगी मथक्ता लेपा लैतना लंदा क्या सथरकलिबनी तांकुल नागालोंग वर्किंग कमिटी ने थादोरकपा चिरोलसिना मखाताना हाइ लितान लैरिबा स्टालिन सिमरे कौब ओजा अमद कोकीसिंगना सतखिबा लालोंग अदु महाकपु हाननबा होनरमबनी हाइना लौरुइदबगी मरम लैथि लितान की थौदो अदु थोखरबा मतुंग तोंगानबा नुमितसु खुलाई मतिक साना पाइबा कोकी ललहौबा क्याना सिकिबुंग खुलना नमदुना संगसिलगलगा खुलगी हेडमैन की युम यावना तांकुल नागा सिंगी युम कुनगा होमदोइरम माइना तुमना थादोकलमखि मखा ताना फेब्रुआरी 19 दसु लुंगथर सिंग सांगी सिना कैथेल दसु नोंगमैना कापतुना मियोएनी हाननबा होनरमदगी नथोखिबनी असिगुमा थादोक सिंग असिदा सुद लैरिबा KNAB की कैडर सिंग हक्थिंगना सेनै मरम अदुना उरखुल लैरिबा सुगी केम सिंग ताकथोकदबनी नत्रगना मफम होंदोखिगदबनी हाइना TNL की सिरोल सिना मखा तारी म्यांमार की एयर अटैक सिंग तरागतरे सिखरे मिलिटरी ngaklau पीबा गवर्निंग पार्टी इलेक्शन माई पाकपदु इंटरनेशनल ऑब्जर्वर सिंग थाजब यादब तात अमनी हाइना कक्थतखिबगी सयोल खरगी तुंग राखिने स्थित म्यांमार मिलिटरी की एयर अटैक अमद यामद्रबद मियोय तरागतरे सिखरे अमसुम अतोप तरागा मरी सोखरे हाइना मफमदुगी मीडिया ना फोंदोखरि पोनगुन टाउनशिप की योत्रंग गुखुंद लेबापोको नुमिते सथरखिबा एयर अटैक सिंग अदुदा सिखिबा सिंग अदुदा नुपी अमसु अंगांग सिंगसु यावखि हाइना डेमोक्रेटिक
ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯔꯃꯥ DBB na haiki hairiba khunadu rakhine state ki kunung sitwe gi awang pok kilometer kuntraga homdoirom lapada lebani bapamadu Myanmar military ga kuthonariba ithani rakhine arm group am oiriba Arakan Army AA na Mars English ngani ga kunga mari da paiki hana Burma koramba Myanmar English ngani ga kunga mathui military kuodugi matungdagi political gi irang thoktuna lakhi United Nation gi matungina lising kaya sikre amasung miyoi million 3.6 lo mayu maki thadokuna lanjena khreari hui na mi gi makhong purakri Shimla da leibu hospital amagi manakta mapu leitabu hui amana masinda mi gi khong ama sittuna koisat chatunu leibigi angakpa video ama thurakri madugi matangna thijinna thawdo medical was disposed tawbada sathina thoksada ma oiramkhri Shimla gi Samiyana da leiba government salaiba Atal Institute of Medical Super Specialties ki premises manakta hui aduna mi gi kakthalaba khong ama sittuna pubu utpa video adurigi authorities na thizinba ama sathaba kredi thijlaki badura hokiba sagol sunumita hospital aduda surgery adura masagi se khumfuga mathu shuraba our singagi khong kakhi haiba khamangkhri kakthalaba khong adu hospital adugi storeroom da envelope amagi manung da haplaga thamkhi amasuma du dispose tawkhinaba sanitation agency da khanki February 19 ningthokaba numita staff aduna store adugi khong adu solonsin ba kauramki tangka khrada hui aduna storeroom adugi manung da sangkhi amasu kakthalaba khong adu siklaga pukhi haibisi inquiry aduna phangki Super Specialties Institute adugi management na hauji sanitation supervisor amasum sanitation workers sing thawdo adugi matangda sokos notice thokri hain su paus na makhatana su phungdorakli Chief Secretary gi order makha thabasing na ilamdre ilhan biu haidun Chief Secretary masad wakatkri Manipur lenga ki Chief Secretary na July kungani pan English ngani ki kunga manga da masamang na khuyek piwa office memorandum ama secretariat law and legislative affairs department gi maike digi thoktuna lenga asgi administrative secretary singda thabak to onthok na bakhan ki ba maru oi wap mama haujuk phawbra akak na ba loisang kharagi maike digi di thabak to onthok ta badigi High Court of Manipur sa tharak writ petition amagi warol da khurau thangale haiduna office memorandum adu pi khiba direction singa athuba matamda thabak to onthokhan biu haina Chief Secretary da onsinduna aiba chirol pisingkhri Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal IAS na thokibu office memorandum aduda Government of Manipur gi makhada leiba tungan ba administrative department singna advocate general gi office yauna government advocate high court government advocate district sing gi office ta para wise comment sing draft counter affidavit sing reply affidavit na sing basing pishin bada theng thari natragana pishindre hairadura asiguma makhal gi akaknaba case singda theng thanba masum ahobal henba sina government gi maikedi gi matam sana legal action lokotpa ngamandre amaso High Court of Manipur amadi subordinate court singda leiba maruoiba case singi waroisin purakpada akaiba thokali haibisini maram masina administrative secretary singna matam sana periodize commencing draft counter affidavit reply affidavit na singwa advocate general government advocate high court government advocate district thengthadana pishin gadabani haikibani adu case punamakta maru oina PIL contempt case singa masum atopa urgent matter singidi parawise comment instruction sing court ki order phanglaba matung sayol ani ahungi manung pishin gadabani hairiba thaba asidu official singna instruction sing asibu thausa wasadrabadi hakshina logani hana su khangan khibani adumainamak Chief Secretary na mahaki makha thabu official sing na thabak to onthokna ba pikibo office memorandum asi Manipur government gi makha da leribo home department gi makai digi ngasi phawda thabak to onthoktri haina Manipur Home Guard Employees Welfare Association gi president Y Mangi na khuyek piraduna ngarang Chief Secretary masamakta lamai mari panba ai bisir ama pisingkri hari Siol asina Chief Secretary da phungdo khibe singi manungda Manipur gi Home Guard volunteer singi dearness allowance DA gi sang asi April ama English ngani ga kungani thoidigi lakhatlaga sada taraga mari digi 17.5 ta hengat hanba June ama English ngani ga kungani thoidigi lakhatlaga sada 21 yohanba December ama English ngani ga kungani thoidigi lakhatlaga sada kungani pan yohanba masum January ama English ngani ga kunga manga digi horaga sada kuntra gani thoidigi kuntra ga mathai fawda hengat hanbiwa masum
actual payment April ama English ngani gi kunga manga digi horaga area singa konana pithohanbiu haiduna High Court of Manipur da WP C number 91 of 2025 ama January kuntra English ngani gi kunga manga da file tokibani writ petition asiga loinana MC WPC number 83 of 2025 amaso 140 of 2025 ni singlusu file toki hari petition asi court asigi justice AB mol ki bench lokotuna nan phawda thengthang naina wayel sataraki adumainama petition asi yauriba respondent singi manungdagi mari lainariba home department gi commissioner secretary respondent number 1 na chief secretary no office memorandum ama thoktuna bikiba instruction singasi ngarang phawba thabak to on thoktuna petition asigi wayel da ma ki maikedi court submit torakadaba counter affidavit reply affidavit na singwa piraktabadagi petition asigi aroibu wayel sathaba yatre thengthang kerak to home department gi respondent asigi maikeda leblakliba government advocate singna tuan mafam sing PBU haiduna hanjina court player tawduna lairi haidi Panmayabadi association asigi maikedi file tokiba petition asina police amadi BDF sing yauna Manipur gi atop security organization singi personal singda thamada mikoktul policing ani gi ration money allowance pidi basigumna home guard volunteer singi so patient pihan biu hansu wokat khibani hari adubu association asina mamangi kumza English ngani ga kunga manga gi January kuntrada file tokiba petition asi ko na lokhalaktuna masigi wayel hanjina satharaglaba pawba respondent number 1 oiriba Manipur government ki home department ki commissioner secretary gi maikedi gi counter affidavit pikhalaktabani hainasu ngarang sub secretary masamukta pisin kiba ayibu wakat chiro laduda mayek sengna phongdokri hairenesu paus ta makata na supalakli tentang na sumna meyam na thamjage duga haujikoi na di meyam paus matang se lusinjarage masu makata ba no babde meyam pun ngai mina sen channel sigi maikedi gi meyang phamda makata na thamjage makata ba no babde meyam pun ngai mina si